stable. Better than fiberglass. No, fiberglass is only for the boats. Biar si Andi ceramah. Underneath? The boat only. But on the top, yes, wood. I like the wood. The You like the woodness, wood? yeah. Gak suka orang ni river. Enggak, oh gitu. Apanya? Boat river gak suka orang. No, they make it in the mainland. Yeah, somewhere. Yeah. And you want that bikini? If you want to have a berkipas tu makna. Si Pendi marah lihat ini ada bawa dia. Men man känns ändå så på henne. Och det ska bli spanjor. Alamak. So, Kamera auf dem Meeresboden. Ya. Video. Mabuk. Ich auch. Ja. Wick. Wick, 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 wick. Ja, schon wieder. Emang. Senang kali ni. Elok yang bibit. Oh iya. Ska man sätta oss där? Ini, yang bibir ni di sini. Ini dalam. Kami itu naik. Nah, nanti biar dia naik. Aku bilang ke Mama ni ya. Baru bisa. Dia ambil aku bertiga sini dia bilang ni. Biar aku di tengah. Ini story kita lah. English ya. Bahasa English. Ya. Ya. Nampak ni. Nampak. Ya, ini. My friend. Aku bilang ke mabuk Rina ya. Cok. I have to go backwards up the boat. Ready? Okey. Betul. Ready? Apa dia? Oh, no problem. Buang itu dengan apa? Cok. Wah. 1, 2, 3. Ah, nice one. Hang on. One more. Okay. 1, 2, 3. Nice. It's good. Yeah, hang on. Andi, Let me get mati this amani aku bilang ke. Aku bilang ke mabuk Rina. Okay, hang on. Wait up. No, you gotta go backwards. It's funny. From there, you take from also there. Orang ni You sebelum gotta go backwards. It's better. Orang ni sebelum dua yang ceweknya. Aduh, si Andi orang ni berdua nih suruh nih Maybe ambil that's kamera the gitu. next spot. Hang on. Andi, orang ni sebelum dua lu ambil kamera gambar lu. Andi, Hang on. I can't really. Can't see that. Hang on. Andi. There, from there. Orang ini berdua aku ambil gambar bilang lu. dia lagi sibuk biarin. Okay. Hang on. Go. Iya. Maybe the view will work. Hang on. Renang. Made up funny. Ready. Hang on. Dapat gambar. Dapat. Go. Ya. Dapat. Bagus. Ini kan lebih. Kalau nampak ada kuda. Oh, buat turun ada nampak. Oh, the best is. The legs, kissing. Ah. There you go. Wait till we come up. Coming up is the best bit.
Dah. So good. Are you gonna get back to it? What are you gonna do? They're fun. I want one too. Yeah. Yuk nih kita bagaimana aja pian nih senang nih nih. Nah, diambil pas orang naik kan, stop aja. Pas orang ini naik, stop. Kenapa? Relaxing. Yeah, he has to be doing like this because I think the condition of the boat make it more relaxed. Yeah, you can sit in the back there. No, oh. Oh. Small is okay. We relax now. And then afterwards, you can see something. Lama aja. Kira lah kita jalan. Unter Wasser abklatschen, oder? Herum abgeklatscht. Aber auch unter Wasser. Weil, wenn du ja kannst. No, no. Na, wenn man unter Wasser. Aber das ist auch kaputt. Der obere, ne? Ja. Ja. Das hat ihr auch gefallen. Dann wird man unter Wasser abgeklatschen. Aber wie hat euch die Kamera gefallen? Ja, auch nicht. Auch so, ja. Aber woanders wollen wir dann auch tauchen. Ich wollte Ägypten machen wir dann die ganze Zeit. Weißt du, einfach mal mit dem Paparazzi-Bildern. Geser sini biar nampak. Ah, kau nampak mak nih nih. Ya. Yang banyak ni belum ya.